Ijambo ry'Imana ni iyi ndirimbo twarimo turirimba Samweli wa mbere ibice 7 umurongo wa 12 gitabo cy'umuhanuzi Samweli wa mbere ibice 7 umurongo wa 12 naho niho tugiye gusoma niba mwahageze. Samweli wa mbere 7:12 havuze gutya ngo maze Samweli yenda ibuye arishinga hagati y'imisipa nishini arihimba izina Ebenezeri ati Uwiteka yaratuzahuye kugeza n'ubu. Amen. Dusubiremo kugira ngo abantu mumve cyane. Maze Samweli yenda ibuye arishinga hagati y'imisipa nishini arihimba izina Ebenezeri ati Uwiteka yaratuzahuye kugeza n'ubu. Uwiteka yaratuzahuye kugeza n'ubu. Mwakira ijambo ry'Imana. Bwana sifiwe. Kwa umugoroba wo kuramya no guhimbaza Imana turakora ibintu byose tubanguka. Baye nsenganganira n'ijambo soma Bibiliya ntegura baza umwuka wera ico tukwire kuganira kuri uyu munsi. Mwuka wera n'ubushake bw'Imana. Semeni amen. Zuzuriye muri iri jambo tuvuye gusoma. Tuganire tuvuge ngo Ebeneza Sunday icyumweru cyo kuzamurwa n'Imana. Semeni amen. Jewe dutangira kuvugana n'abakozi b'Imana niryo jambo ryaje mu mutima. Bage muri iyi jambo rivuga ngo uyu munsi dutangiye icyumweru cyo kuzamurwa n'Imana. Ni Ebeneza Sunday. Uvuye ngo amen. Ni icyumweru cyo kugirirwa neza n'Imana. Ni icyumweru tugenda tubona ukuboko kw'Imana gukora ku buzima bwacu. Ni icyumweru tugenda tubona ubufasha yani msaada wa Mungu kwa maisha yetu. Hallelujah. Hallelujah. Tituja mu magambo menshi abantu baba theologue bazabiga ibintu byinshi bakabisobanura cyane. Ariko ijambo ry'Imana aho tuvuye gusoma Bibiliya yatubwiye ngo nuko ngo Samweli w'umuhanuzi mu gihe ciwe. Semeni amen. Mu gihe cye Samweli w'umuhanuzi Abisiraheli bari bafite intambara bayimazemo imyaka 20 baje barwana n'Abafilisitiya imyaka 20 bahaye barwana umunsi ku wundi amanywa nijoro taguhumeka tagusinzira takoroherwa n'intambara gusa barwana imyaka 20 bari ku rugamba. Ubundi ubuzima bwacu mu buryo bwa Gikristo Paulo yaravuze ngo n'ubuzima tubamo ngo dufashe gihe ku ntambara. Uvuye ngo amen. Ubu Kristo sizina, ubu Kristo ni umusirikare ku rugamba. Hallelujah. Hallelujah. Umukristo ntabwo ari izina gusa. Ni ubuzima bw'umuntu uhora ku rugamba. Iyo mpamvu Paulo yavuze ngo iyo twebwe ngo twiyangaje gukorera Imana umunsi umuntu yemeye akizera Yesu akamwizeza umutima we akemera ko Yesu aba umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Yesu akinjira mu mutima wawe, Yesu agatangira gutegeka muri wowe, Yesu agatangira kuvugira muri wowe, Yesu agatangira gukora ibikorwa bye muri wowe. Uwo munsi watangaje intambara na Satani. Semeni amen.
muvuge ngo haleluya. Watangaje icyo twise intambara na Satani. Birivuga ngo nta ushobora ngo guceza abami babiri, nta ushobora kuramya abami babiri, nta ushobora gukorera abami babiri. Tiwakunda gukorera Satani ngukorere n'Imana, titwakunda gukorera isi ngo dukorere n'ijuru. Muvuge ngo amen. Yohana arabivuga ngo wakwanga umwe muri abo bami bombi, ngo ushobora kwanga umwe ngo cyangwa ugakunda undi. Iyo ukunze umwe, wa undi wakunze nawe aza gukunda. Sibyo pasa? Ni ukuri. Muvuge ngo amen. Iyo wakunze umwe nawe aza gukunda. Iyo wamuhaye umwanya we nawe aza guha umwanya we. Ninde ugira uwakunda atazaha umwanya? Muvuge ngo amen. Ninde muntu uri hano ugira uwakunda ariko atagenera igihe n'umwanya? Kandi uwo twanze nawe azagira gute? Anatukata hakika. Kubera ko turabene Imana, Satani aratwanga. Kubera ko tudakorana na Satani, Satani aratwanga. Muvuge ngo amen. Kubera ko turi abanyamwuka, umwuka aradukunda. Kubera ko tutari abakamere, kamere iratwanga. Muvuge ngo amen. Muvuge ngo haleluya. Muvuge haleluya. Muvuge ngo haleluya. Kubera ko turi abana b'umuryango bakomoka ku muryango w'Imana, kandi Imana ni urukundo. Satani ntagira urukundo. Tibishoboka. Tugiye gusoza ni bara pastor baje muri za gahunda dukomeze. Ibintu birabaye. Muvuge ngo amen. Tugende hano haleluya. Muvuge ngo amen. Satani muvuge ngo amen. Haza shesha n'abantu b'abanyamuka. Hawezi akatembea na watu ambao tibikunda. Satani ntazagenda n'abanyamuka. Na mama biri apinganye, na mama birahanganye. Ubwami bwa Satani n'ubwami bw'Imana birahanganye. Kidogo unatereza, shetani anakupiga. Kidogo unafanya vizuri, Mungu anakusogelea. Nuko niko biba bimeze. Muvuge ngo amen. Muvuge ngo amen. Niyo mpamvu Roza Muhando yabitahuye. Aravuga ngo shetani nipishe, nawe mubwire ngo nipishe, kuko utamubwiye ntava muzi. Aragukunze akeneye ngo akugatiriraho nyine, ugumu ubaho nyine. Abisiraheli ngo bamara imyaka 20 babarwana. Ngo bararwana n'Abafilisitiya, bararwana umwaka wa mbere. Ariko ibaze pastor, imyaka 20 y'intambara abantu baye bapfa, twende turayigeza ngira ngo turacana ko ku 8 je pense iri ya ruguru iwacu. Sibyo chama, turacana ko ku myaka 8. Ariko ndi mubona ahantu bitugeze. Ahantu bitugeze mwese ndi muhabona. Imyaka 8 iwacu babarwana, hari bamwe bataza bakurikirana amakuru, batazi ko iwacu ha imyaka 8 ishize abantu babarwana, abantu baye bapfa muri Kongo. Ejo namwe nkurikirana amakuru vuye mu masengesho, datangara hariya za Nord Kivu bafashe umugore utwite tibagira n'imbabazi. Ariko intambara nimbi, turanayisengero no mugoro, intambara nimbi, baramufata uwo mudamu ngo bamare bamucibeye. Umugore utwite. Hari abantu badafite amakuru. Kimwabibonye aho umuntu bamuca umutwe pastor gutya, bamara abantu bakama bajana umutwe w'umuntu nk'aba bakinisha bya bindi by'abana bazakinisha ibiki ibi popi. Hari utundi umuhungu wanje azakunda gutera hejuru, turabaza mutwatusha balloon. Umutwe w'umuntu wabaye balloon. Abantu ko barawugenda na gutya, ko barawishima hejuru, ko barawucuna, barawufite bawugize nka balloon. Satani tampu wagira n'abamukorera, tampu we bagira, ariko bakorera Imana bose.
imana yacu ni inyempuwe, ni inyembabazi, ni y'urukundo, ni igira neza. Semeni amen. Myaka 20. Umunsi umwe ngo baraza, ko ndaje kuvuga rino jambo, ngo baza kubwira Samweli umuhanuzi. Baramubwira ngo Samweli, turaremerewe, ibibazo byatubanyije, none twaje ngo tukwinginge usubire imbere y'Imana, usubire ahera h'Imana, usubire mu bicaniro, usubire ku mavi, usubire mu gusenga, utwingingira Imana, udusabire ku Mana, turebe ko twokoroherwa muri rugamba. Biravuga ngo Samweli ngo asha imbere y'Imana, ariko ngo agiye imbere y'Imana ngo ajana n'igitambo, ajana isadaka. Kamzite gucyo niho abantu bavyumva, muhagarikizi yana hasome, ajana ngo igitambo imbere y'Imana. Biravuga ngo akihaye atamba, asenga, yiyegurira Imana, asabira ubwoko bwa Isiraheli kugira ngo Imana ibugirire neza. Semeni amen. Ngo ahaye asenga, ahaye atamba nico gitambo imbere y'Imana kugira ngo Imana yemere ubusabe bwa Isiraheli bamaze imyaka 20 mu ntambara, Imana ibarenge. Biravuga ngo uwo mwanya ngo akihaye akora uwo murimo, ngo abafilisitiya ngo bamabaje inama. Ariko nkunda ijambo birizivuga ngo nubwo bazoterana, ngo ariko sije uzobateranije. Nukuri nubwo bazaterana kukurwanya, nubwo bazaterana ngo bakumareho, nubwo bazaterana ngo bakurimbure wibagirane, ariko biravuga ngo Imana iravuga ngo sije uzabubateranije, bazakora inama bongere bazisubiramo, bongere bazisubiramo. Imana ntiriyo, nibo bonyine. Birambwira ngo uwo mwanya ngo abafilisitiya ngo babikusanya kugira ngo bongere baje gutera Abisiraheli. Biravuga ngo imbaraga z'Imana, muvuge ngo imbaraga z'Imana. Akuko muravuga uko imbaraga z'Imana, twese imbaraga z'Imana. Ara mukobwa uri umudamu cyangwa uri umukobwa, reka kurangara ya mwikanisa, mwikanisa. Jewe kuva mfashwe kuva muri 93 94 95 kuva mfashwe sindarangara mu ikanisa tibikunda. Uvuye ngo amen. Mbandi tayari ibintu byose n'ukwiyamani. Jewe habe n'umuntu uzambuke mu ikanisa akaza kongorera, yoza rimwe atanze akabikora. Niyo abikoze mbere yo kugenza naza nkamufata, kamubwira ngo nirindi rimwe ndi mu ikanisa ntugasuye kuza kunyongorera. Kuko ubwenge bwanje n'ibitekerezo n'amarangamutima n'ubushake ufite ibintu byerekeyeho. Iyo umuntu aguhugishaho gutya uzamutandi. Mubona kera kuriye mukobwa atumye nta umurongo mu bino mu izina rya Yesu mu gitaramo. Semeni amen. Nebeneza sande. Imbaraga z'Imana ngo zihindira ngo kuba Filisitiya ngo guhinda gukomeye. Samweli akihaye asenga, n'Abisiraheli bategereje ko Imana ibatabara. Ngo imbaraga z'Imana, Imana yemera gusenga kwa Samweli, Imana yumva gutaka kwa Abisiraheli, Imana yemera igitambo Samweli yazaniye Imana agiye kwitura. Ngo Imana irekura imbaraga zayo ngo zihindira ku Bafilisitiya ngo guhinda gukomeye. Imana ishimbazwe, guhinda gukomeye. Uyu mugoroba Imana irekura imbaraga zayo zihindira ku bintu bitugoye bituruhije. Bwana sifiwe. Imbaraga z'Imana zihindire ku bintu bitugoye. Mu miryango yacu birahari, mu buzima bwacu birahari, mu itorero birahari, muri ministere y'Imana birahari, mu baririmbyi birahari. Ninde udafite ibimugoye? Imana irekure imbaraga z'ukuboko kwayo gukomeye zihindire kuri ibyo ngibyo kandi guhinda gukomeye. Semeni amen. Abisirayeli babwiye Mose, baramubwira ngo Mose we waratuzanye, none turi hano mu butayu hagati yacu, reba ibibazo dufite imbere yacu. Hari inyanja itukura, hirya no hino hari imisozi, ubutayu ijya inyuma imbere. Farao n'ingabo ze n'amagari n'amafarashi baradutugirije ngo batwice. Mose we niki nicyo cyatumye utuzana hano? Baravuga ngo iyo tureka ngo tukaguma iriya twari turi tugakomeza tukinezeza tugakorana n'umwami we
Egiputa. Semeni amen. Sasa turi kumwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ngo bakihabataka Mose ngo yerekera aho Imana iri. Hari abantu bamwe batazamenya igitaramo ko ari aho Imana iboneka. Mu gitaramo niho Imana iba. Hari ibibanza bimwe woja muntu ubona Imana, hakaba ibindi bibanza wokwerekeramo ugahura n'ubwiza bw'Imana. Hano iyi ni inzu yubatswe yitirirwa izina ry'Imana. Salomo niko yabwiye Imana, arayibwira ngo Mana, iyi ni ya nzu yubatswe yitirirwa izina ryawe, wibuka icyo wayivuzeho. Waravuze ngo uvuge ngo haleluya. Umuntu ngo witirirwa izina ry'Imana sha ariko usoma Bibiliya papa, uzusoma Bibiliya yewe. Ngo umuntu wese witirirwa izina ry'iki ry'Imana, ngo niyinjira muri iyi nzu yitiriwe izina ryayo, niyinjira muri iyi nzu ariko Mana we ngo agashika ngo akicisha bugufi ngo agapfukama, tareba icyubahiro, tareba ubwenge, tareba kaminuza, tareba diplome, tareba amafaranga, tareba abana, ngo agaca bugufi ngo imbere y'Imana, tareba abantu, tareba nyina, tareba se, tareba abavandimwe, tareba umugore, tareba abana, akareba gusa icyubahiro cy'iki cy'Imana, ngo agaca bugufi, ngo akubarara, ngo agaca bugufi, ngo agaca bugufi, ngo akubarara, ngo agasenga, ngo akihana, ngo akatura ibyaha, ngo ndetse ngo n'ibyaha by'ubwoko bwe, ngo akabibwira Imana, ngo aciye bugufi, ngo apfukame arambara imbere y'Imana. Leva des apartiki trobande lava des. Biravuga ngo uwo muntu ariko byinshi yagiye, ngwino data we, ngwino ntabara uko utuma nturikira kuri rutari. Ibintu bimeze kuraje inyuma muri protocol. Wihangane, ndabizi ko twahuye ni gisida. Wihangane data, ube mu materaniro. Tibabyoroshe byinshi yatakaje umubyeyi nyina wabo mu Rwanda. Komeresha turi mu makutano kandi ko turaja mu ijuru. Ukundi byo gutangaza nurangiza kubwiriza gutya sinshike umoja. Hanga ngo pya. Ariko Imana ishimwe kubera ko twamenye Yesu. Ubuzima bwacu tuba turi mu ijuru nta barriere. Tituzoca kuri bamayi, tituzoca kuri babishambuke, tituzoca kuri bazarendo, tituzoca kuri twigwaneho, tituzoca kuri leta FRDC. Iriya tuba mu ijuru nta barriere zo dutanga. Frère des appels. Tuzoja kwicara kamujiro hano. Tuzaja mu ijuru. Muvuye ngo amen. Asifiwe sana. Aba bantu ngo bitirirwa izina ryawe nibakora uriya buzima, nibakora uriya buzima bwo guca bugufi, ngo bagasenga, ngo bagashaka mu maso h'Imana, tibashake mu maso haba pastor, tibashake mu maso haba bishop, tibashake mu maso haba yumbe, bagashaka mu maso h'Imana. Haleluya. Muvuye ngo amen. Asifiwe sana. Biravuga ngo naje, umva ko Imana izisubiza, ngo naje, ngo ndi mu ijuru, ngo nzumva. Arabyo. Nzumva. Ngo nimara kumva. Bintu bitatu Imana yavuze. Icambere Imana yavuga ngo nimara kumva ngo nzobabarira bizaha byabo byose titaye uko bingana. Uburemere byo nzobibabarira byose. Icyakabi irababwira ngo nimara kubabarira ngo ibizaha byabo byose. Umva di ngo nzobakiriza igihugu. Muvuye ngo amen. Amina. Zobakiriza igihugu, zogukiriza umuryango wawe, nicyo gihugu Imana yaguhaye. Zagukiriza iri torero ryawe rya Grace Tabernacle, ni igihugu Imana yaguhaye, zagikiza. Manshi. Icyagata muvuye ngo amen. Amina. Aravuga ngo nubwo ndi Imana ngo nobana nakinze ngo amarembo y'ijuru, narakinze imvura ntigwe, tubone umugisha, ukabyara tugira umugisha, ugacuruza tubona umugisha, ugasenga tubona umugisha, ukaramya tubona umugisha, ugahimbaza tubona umugisha, ukambara tuberwe. Ndamutse nkinze ijuru, ndamutse nkinze ijuru. Semeni amen. Asifiwe sana. Imana iravuga ngo uwo munsi ngo nzagukingurira ijuru, ngo nkumanureho umugisha.
Mana shimwe. mwakira umugisha w'Imana kumanure umugisha Kwe. Biblia yavuze ngo Samuel ngo abonye ko Imana ibatabaye shaka kidari papa ngo abonye ko Imana ibarwanira abonye ko Imana yohereje musaada Imana ibaye musaada kigitaramo nico muvuye ngo ame gitaramo turasengera mu ijambo rivuga ngo mana we bera amaboko mana we bera amaboko mana we bera amaboko mana we bera amaboko bera amaboko ongera uzamura amaboko ko turara bera amaboko mana we bera ubuhungiro mana we bera ubwugamo mana we bera umutabazi mana we turamima Mimi Yesu. Mungu ni msaada. Yes. Mungu ni msaada. Msaada wa. Mungu ni msaada. Msaada wa. Ndurira amasoja ku misozi. Koma. Ndurira amasoja ku misozi. Ndurira amasoja ku misozi. Mbese gutabarwa kwanje kuzava. Yes. Zamura ibiganza. Amasoje ku misozi mbese gutabarwa kwanje kuzava kuwiteka Imana yaremye isi dutere haleluya Kiba Toma wewe ntuzi uhemuka kandi ntukoze isoni habwa ikuzo Mana yaje turavuga ishimwe ryawe Mana ntimeze nk'abantu kandi ibinyoma kandi dukora
Salina. tuzamure Imana icyubahiro. Tuzamure data icyubahiro. Tuzamure Imana icyubahiro. Haleluya. Tugire Imana yacu twese gutya. Imana itazihemuka. Imana itazikoza isoni. Haleluya. Hashi. Hashimwe, hashimwe Yesu, watuze n'Imana. Bibiliya yavuze ngo uvuge ngo amen. Amen. Samweli ngo abonye ko Imana ikoze igitangaza, abonye ko Imana ibabereye umutabazi, abonye ko Imana ibabereye igisubizo, abonye ko Imana ibabereye imbaraga zibashika. Uvuge ngo amen. Ngo afata ibuye, ngo afata ibuye basta, ngo ararijana ngo areba ahantu, si ugupfa kurishira ahantu hariho hose, ngo areba ahantu place nziza, ikibanza cyiza Imana ihayireba ifokasingaho nayo ihayibona. Uri hariho ubutaka Imana itazireba, kandi niyo uburebye izibucira urubanza kuko butababweje. Ngo areba hagati ngo y'imisipa ngo ni shini, bire niko yavuze, ngo ahashinga ibuye. None mvuze aho ndi, ngo ahashinga ibuye. Abakristo barabona, ngo ahashinga ibuye hagati y'imisipa ni shini, ngo ahashinga. Amaze kuhashinga iryo buye baratekereza, akafikira akafikira, aja mu bitekerezo, arasenga, arayungurura, yumva ibitekerezo biraje, aravuga ngo iri buye ryoba urwibutso. Yego, iri buye kugira ngo abantu bazahore bibuka ko imbaraga z'Imana zadutabaye, ko imbaraga z'Imana zaturwaniriye, ko imbaraga z'Imana zatubereye igisubizo. No rihimbira iheze. Uvuge ngo amen. Umvadi, mwumva ibitekerezo. Ngo arasarira, umwuka ngo aramuhumekera, haramubwira ngo wo kwandikaho nta bindi bintu wo kwandikaho, andika ngo Ebenezer. Icyamba ngo uyu mugoroba Imana ikubere Ebenezer. Semeni amen. Ngo afata ingwa, amaze ngo ahimba hizi, ngo araryandika hano handitse Bibiliya yera. Uyu nawe yagize neza, ngo arandika aravuga ngo iri buye ryiswe Ebenezer. Egale bisobanura Ebenezer, bivuga ngo ukuboko kw'Imana kuratuzama. Mkono wa Mungu unaniinua, mkono wa Mungu unanisaidia, mkono wa Mungu unanipa baraka, mkono wa Mungu unaniponya, mkono wa Mungu unaniinua, mkono wa Mungu unaniinua. Kuboko kw'Imana kuranzaho. Semeni amen. Semeni amen. Hari ndimo twagaza turirimba. Ngambo na ngambo kuna bahari.
ngambona ngambo kuna bahari, mkono wa Bwana watuzunguka. ngambona ngambo kuna Bahari, mkono wa Bwana watuzunguka. ngambona ngambo kuna Bahari, mkono wa Bwana watuzunguka. hirya no hino hari intambara ukuboko kw'Imana haleluya haleluya so zarinda indirimbo z'abantu bari mu gitaramo bamaze guhura n'ukuboko kw'Imana haba ngo ukuboko kw'Imana kuratugose. Imana ibwira Mose iramubwira ngo bwira Abisirayeli baceceke bareke kuguma kurira, bareke kuguma kuboroga, bareke kwibaza ibintu byinshi, babwira ngo baceceke. Uyu mugoro, uyu munsi, today, none ni umunsi abantu barabona ukuboko kwanje, uyu munsi abantu barabona agakiza kanje, uyu munsi abantu baratabara, babwira ngo baceceke iba gusa ngo bakomeze urugendo. Waendelee na safari tunaendelea na safari ya kwenda mbinguni, tunasonga mbele. Haleluya! Wewe songa mbele, Wewe songa mbele tu, fuata neno la Mungu alilosema kwako, usikate tamaa, usikate tamaa, kaza mwendo tu, ukaribu kufikia ahadi yako. Wewe songa mbele, wewe songa mbele tu, fuata neno la Mungu alilosema kwako, usikate tamaa, usikate tamaa, kaza mwendo tu, ukaribu kufikia ahadi yako. haleluya haleluya. Abantu batabareba icyo Imana ikoze ku buzima bwabo nibo abantu bataza batakaza amasezerano. Abantu bareba icyo Imana ikoze ku buzima bwabo ni abagabo bataza batakaza amasezerano, ni abagore bataza batakaza amasezerano. Abagabo baza bagera ku cyo Imana yavuze nabazi kukireba. Umuntu uzutakaza amasezerano n'utazi icyo Imana yamuvuzeho, ariko iyo uzi icyo Imana yakuvuzeho tushobora gutakaza isezerano ry'Imana. Bwana sifiwe. Tushobora gutakaza isezerano ry'Imana. Hari ndimo kwa gaturima ko numva zaje isezerano ry'Imana ijambo ryayo ryuzuye ukuri tirihinduka. Isezerano ry'Imana ijambo ryayo ryuzuye ukuri tirihinduka. Haleluya haleluya. Isezerano ry'Imana ni ijambo ryayo ryuzuye ukuri tirishobora guhinduka. Nubwo abantu bohinduka Imana ntizihinduka. Semeni amen. Uyu mugoroba Imana ikubere Ebeneza. Kicyumweru dutangiye kibi cyumweru cawe ca Ebeneza n'umuryango wawe n'abana bawe n'umugore wawe n'umugabo wawe, habe n'akazi ukora Imana ibe Ebeneza. Muri business uhaye ukora, mwitorero Imana ibe Ebeneza, iboneke mu ruhande rwawe mu mbaraga zo kugufasha, ibe imbaraga zigufasha, ibe imbaraga zigutabara. Urebe ukuboko kw'Imana, urebe imbaraga z'Imana, urebe gukomera kw'Imana. Igice cya kabiri ahangaha ndavuga iki? Hariho icyo ndise ngo ni junction, hari inzira izinyuramo umugisha wawe, hari inzira izinyuramo amahirwe yawe, hari inzira izinyuramo ubutabazi bwawe. Mu gice cya kabiri ngiye kubabwira uko nabonye Imana